Pa, volio bi da postanem učitelj engleskog jezika. Želim da budem geodetičar. Pa valjda da budem vrhunska violinistica i razmišljam o medicini. Pa ja sam razmišljala o medicinskoj školi, smjer za fizioterapeuta, nekako mi to najbolje. Neki fakultet s jezičkim smjerom ili glum. Pripadam generaciji koja je odrasla u tranzicijskom društvu jedne ratom podijeljene i siromašne evropske zemlje, u kojoj je 547.393 nezaposlenih. I ja sam jedan od njih. Prema procjenama Agencije za statistiku, 60% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama tržišta rada. Hiperprodukcija kadrova je zastrašujuća. Obrazovani mladi ljudi postali su najvrijednija izvozna roba ovog društva. Mi smo inertni, apatični i bez samopouzdanja. U drugim evropskim zemljama stanje je nešto bolje, jer za razliku od nas, oni podižu uzbunu kada im stopa pređe 12%. Već sad našu generaciju evropski stručnjaci i psiholozi nazivaju izgubljenom generacijom. Ovaj film je o onima koji nisu odustali od svojih snova. Razmišljao sam da budem arhitekta, ali pošto nema puno posla u Bosni i Hercegovini, ne znam, možda neku elektrotehniku, nešto da upišem, jer ima više posla. Mnogi od nas nisu znali zapravo na birovu kako stoje sad stvari. Da je, na primjer, najviše pravnika i da se informatičar, na primjer, najviše traže. Planirala sam postati ekonomist, pa sam shvatila da ima previše na birovu, pa sam odlučila postati tako, možda farmaceut više. Jer u stvari, nekad smo i svjesni da se naši neki snovi neće ostvariti, a može se nekad i promijeni. Ali želje se u stvari ne ispune samo ako odustanemo od njih. Tako da ne znam šta će biti kasnije. Merima Lepić je diplomirana glumica iz Sarajeva. Poznajemo se još sa studija. Merima je krenula za svojim snom i uprkos nezaposlenosti ne odustaje. Mnogi će sada reći da je sama kriva, pa svi znamo da umjetnosti nema hljeba. Kada sam završila srednju školu, došao je trenutak kada sam trebala da se odlučim šta da upišem. I odlučila sam se za glumu. I moji roditelji su bili, pa ne mogu reći protiv toga, ali su bili skeptični poprilično. Diplomirala sam 2009. godine, od tada pa do danas nemam stalno zaposlenje. I to je onako vrlo teška situacija. Amel Mukača, student ekonomije, nije čekao da bude zaposlen, već je odlučio stvari uzeti u svoje ruke. Pokrenuo je vlastiti biznis. Pa iskreno nisam se znao da ću se baviti ovim poslom, jer je to u početku bilo začeće i razmišljao sam možda koji sadašnji studenti koji razmišljaju završit ćemo ekonomiju, dobit ćemo posao u banci, radit ćemo 8 sati, ali evo ispostavilo se da jednog malog hobija sam sebi našao posao i sam sebe zaposlio. Miljana Prodan je profesorca srpskog jezika i književnosti iz Višegrada. Za njenu priču sam čuo iz medija i morao sam je upoznati. Nakon 2 godine nezaposlenosti i preko 50 odbijenica, Miljana nije odustala. Moji roditelji su me podržavali, znači, u tome što sam ja radila i što sam tragala za poslom, a da su nekada, čini mi se, oni prije klonuli nego ja, znači tim duhom nekakvim. I podržavali su me zato što je to meni trebalo. Znači, meni je bilo potrebno da neko stane iza mene i makar kad ja to pošaljem, eto da se nada zajedno sa mnom da će to biti jednom pozitivan taj ishod. Međutim, nije bilo načina nikakvog da oni meni pomogu. Apsolutno me strah nezaposlenosti. Kao što sam rekla, primorani smo odustati od svojih nekih snova da bismo se na kraju zaposlili. Toga me baš strah, pogotovo nezaposlenost mladih u našoj zemlji, jer šta ćemo mi kad završimo fakultet, ako ne nađemo posao odmah, tako da je to veliki problem. Naravno da me jeste strah nezaposlenosti, mislim, svuda oko nas. Ja se nekad zapitam šta ću, jer vidim da moje okruženje, dakle, da osobe, moji prijatelji koji su stariji od mene, vidim da se brinu i da upišu fakultet i da i onda oni studiraju i zapravo ni oni sami ne znaju zašto studiraju jer znaju da ih ništa ne čeka pozitivno. Tako da razmišljam dosta, ali nemam neko rješenje pametno. Možda previše ima ljudi iste struke pa onda ne mogu da zapošljavaju toliko puno ljudi. Većina njih sjedi po kafama i priča to kako su nezaposleni, kako nemaju posla.
a u stvari postoji. Vjerovatno se može nešto naći. Ja kad sam završila fakultet, ja nisam ni mislila da ću se vratiti ovdje, da ću raditi ovdje, zato sam ja slala gdje god je ova moja struka, znači mogla nekako da se iskoristi širom Bosne i Hercegovine i u Srbiju. Ja sam posle završetka fakulteta krenula onim putem da tražim posao koji sam ja smatrala da treba i da je logičan. Preko traženja konkursa iz dnevnih novina po različitim forumima na internetu i na te konkurse koji su bili ja sam slala svoje prijave, dokumentaciju koju su tražili, očekujući pozitivan odgovor. Međutim, desila se ta situacija da sam ja vremenom dobijala samo odbijenice, poneki poziv na razgovor i onda sam ja odlučila da sve te odbijenice sakupim i da pokažem narodu da u stvari nije tačno da se mladi ljudi ne trude, da oni sjede skrštenih ruku, da idu svaka 3 mjeseca na biro rada, ovjeravaju svoj karton i da jedva čekaju i tako da gube vrijeme na ulici. Kad sam dobila 50. odbijenicu, odlučila sam da napravim tu izložbu zato što prvo što mi je bilo muka više od svega, što mi je bilo dosadilo da ja čekam i da stalno skupljam te odbijenice i da uopšte nema na vidiku mogućnosti da ja nađem negdje posao u svojoj struci, nego sam lijepo sve to skupila, izložila na panoe, znači u tom nekakvom našem domu kulture, pozvala novinare, ljudi su došli tu, pogledali sve to i bili su u stvari zgroženi. Njihova reakcija znači je bila možda malo i pretjeranija nego što sam ja očekivala. Moj komentar je da je ovo sramota, da je bilo mnogo ljepše i zanimljivije da smo došli na neku izložbu slika i prijatnije nego ovo što smo upravo vidjeli. Zastrašujuće za mlade ljude koji dolaze. Znači, ako nemate mamu ili tatu na položaju u stranci, nemojte se ni nadati da ćete se zaposliti. Priča oko hidroelektrane je bila veoma zanimljiva zato što sam ja slala u struci, slala te nekakve zahtjeve i onda se pojavilo to mjesto za higijeničarke ili čistačice na hidroelektrani koja je kod nas ovdje najpoželjnije preduzeće za rad. Ja sam sve uredno spremila svoje papire i tu sam stavila u tu dokumentaciju i diplomu iz osnovne škole i lijepo diplomu iz srednje sa svim ocjenama popisanim, onako po veliki broj petica i onda sam lijepo dodala i ovu fakultetsku, ovjerene sve lijepo kako treba, tako da mi nisu mogli vratiti dokumentaciju kao nepotpunu, kao prekvalifikovanu, kao nedovoljno kvalifikovanu, sam ja sve pokupila što sam imala i predala. Ovo je jedna odbijenica sa hidroelektrane na Drini za mjesto higijeničarke, u kojoj u obrazloženju zašto ja nisam dobila posao piše da je vršena provjera znanja i da su prednost imali kandidati koji su po cijeni komisije pokazali bolje rezultate u teorijskim i praktičnim dijelovima provjere. Posle nje nisam dobila mnogo odbijenica i posle nekoliko znači dobila sam posao i to u svojoj struci, u svom gradu, tako da sam na kraju ipak dobila ono što sam htjela. Ja sam u početku nisam toliko nešto ni pričao kolegama, ni hvalio da je krompir ba zaista moj. Danas profesor kada pitaju čiji je to krompir ba, onda kažem da je to moje, onda se oduševe jednom finom idejom i jednim kolegom koji je sam napravio to nešto, a to jeste kućna dostava organskog povrća. Kada sam god imao neku prezentaciju na fakultetu, uvijek su govorili eno krompir ba, ili se smijali, ili kako je krompir, da li je rodio krompir, što je to meni bilo zanimljivo. To je jedan vid marketinga bio, da ljudi pričaju o tome. Na početku mi bilo stid i nezgodno da li će me neko vidjeti od kolegica, od kolega, od prijatelja kako ja taj nosim paket. Onda sam skontao i rekao pa zašto bi stid, jer zarađuješ, što kaže, na lijep, fin, halal način. Ideja zaživjela i počela je 2009. godine kada smo ja i brat počeli malo da prodajemo kao jedna vrsta hobija je u početku bila. Tada je bilo ljeto, htjeli smo nešto da zaradimo, da napravimo jedan mali džepac, da imamo preko ljeta, da odemo na bazen, da odemo na more. Pa smo počeli da radimo sa povrćem, počeli smo da prodajemo na kilogram. Kako sam ja studirao i kako sam bio na ekonomskom fakultetu i kako sam vidio situacija da kada završim sutra fakultet gdje ću, šta ću, ja sam se malo više ovome posvetio.
I tako da, evo, bavim se time još i dalje. Ima nas tu 5 koji neko svako zadužen za marketing, neko je zadužen za neku priču, neko je zadužen za distribuciju, za pakovanje, tako da ukupno imamo oko 5 ljudi i imamo oko 10 kooperanata. Selam, što ima? Alejkum selam, dobre, kako ste? Malne, mašala, dobre? Dobre. Biće ove ako Bog da godine, pa mi smo razmišljali i da ćemo pakovati malne. Što se tiče mladi ljudi, pa evo, isključivo ovdje imamo jedan problem gdje sijemo. Volili bi da imamo mlade ljude koji žele da se edukuju sutra, koji bi želeli možda da oni imaju svoj plastenik, ali su nezainteresovani, neodgovorni, netačni, malo i možda ne znam da li nije primitivno da rade ovaj posao, a nisu svjesni da u toku sezone mogu zaraditi se godišnju platu što rade u kancelariji. Sada nekako kada sam diplomirana glumica i kada sam spoljni saradnik u 2 ili 3 pozorišta i kada stanje u teatru i u kulturi nije baš sjajno, zna biti frustrirajuće u smislu da mnogo radite, a da zapravo nemate finansijsku sigurnost. Merima! Molim! Yes. Kolege. Jess! Hoćeš nam pustit Lelo? Želimo živjeti po svome. Dođi! Lijepo je kada imate satisfakciju da radite svoj posao i da uživate u tome, ali kada morate platiti režije ili stan, ili ako ste, ne znam, bolesni i trebaju vam lijekovi, to su ekstremi neki, onda je to vrlo onako frustrirajuće. Mladi ljudi treba da imaju inicijativu u smislu da nekako ne treba sjediti kući i čekati da vam neko ponudi posao iz snova, nego imati ideje, ići za tim idejama, ali nekako, ako dođe do toga, raditi možda i neke druge poslove. Pored glume, obučavam se za još jedan posao sa svojom prijateljicom. Naime, ona radi u jednoj agenciji za nekretnine. I nekako već sam bila tako sa njom pri par susreta sa klijentima i nekako želim da radim to. Mislim da je jako zanimljiv posao, uzbudljiv i donosi tu neku dodatnu sigurnost koja, pored glume, čini me nekako čak i sretnom. Htjela sam upisati likovnu akademiju, ali ne znam, u Bosni i Hercegovini baš nemamo toliko neku perspektivnu budućnost sa likovnom akademijom, pa sam nekako probala naći balans između onoga što ja želim i u čemu se pronalazim i između onoga zapravo što će biti dobro za mene, pa želim upisati arhitekturu i nadam se da ću upisati. Jednostavno moramo doprezati dalje nego što nam to nudi naš obrazovni sistem i sva ta puka teorija, jer bez razmišljanja o onome što učite jednostavno ne možete uspjeti. Sugerišću mi, pošto imam dosta rodbine po inostranstvu, da idem vani, ali ja previše volim Sarajevo, previše volim Bosnu i nekako sam vezan i uvijek mi je sve mi je vezano tu. Hoću da ostanem u Bosni i hoću da imam neku, ne znam, solidan život u Bosni. Neću neko bogatstvo, ali hoću da fino živim. U odnosu na tržište, da kažem, u Bosni i Hercegovini ima jako puno mladih nezaposlenih glumaca, jer nekako, što se tiče odsjeka za glumu, svake godine upiše, čini mi se sad već najmanje 10, evo nas je na klasi bilo 6, i ako uzmete u obzir da je od toga, recimo, samo jedna osoba zaposlena, danas je već 2013. godina, možda ipak ta neka hiperprodukcija glumaca. Vjerujem da ima puno talenata i nekako vjerujem da ima dosta ljudi koji su, kao što sam ja željela, sad žele da upišu glumu, međutim nekako mislim da treba naći neko rješenje za te ljude, jer i nakon toga, ako nemaju posla, čak i ako ste najbolji od najboljih, postoji uvijek neki faktor sreći, a baš danas igrati tu neku sreću i nije dobro. Mislim da možda
Rješenje može biti da se odsjek za glumu možda, ne znam, uvede na način da se upisuje barem svake druge godine. Ja znam da ja nisam jedini primjer na svijetu koji šalje te zahtjevi i koji dobija te odbijence i da nas ima mnogo. Imam dosta mojih kolega koji su nezaposleni, znači iz ove moje struke i iz drugih struka, ljudi koji su studirali zajedno sa mnom, znači koji su još uvijek nisu našli posao, čekaju 6 mjeseci, godinu, 2, 3 i vode se nekom politikom kad se najmanje nadaš doći posao, kao doći po tebe. Bilo je trenutaka kad sam u tim svim odbijanjima silni, kad sam ja razmišljala kako bi bilo bolje da sam studirala, ne znam, nuklearnu fiziku malo duže, pa onda se našla posao nekakav u toj nekoj struci, međutim ja o nuklearnoj fizici nemam pojma. I sam pojam je tako dalek i nije mi blizak, ali mislim da bi ja opet, znači na kraju krajeva sad i čime prođe ta nekakva bijes i ta nekakva razočaranost, sve što se dešavalo i što se dešava i danas oko mene i svima nama, mislim da bi ja opet izabrala to što sam izabrala na početku i uradila ono što volim, pa onda borila se dalje, ne znam, ovim ili nekim drugim sredstvima. Možemo obje strane da krivimo, i mlade ljude i sistem u kome funkcionišemo, ali smatram da treba i mladi ljudi da ugrade čip, da kažu ok, punoljetni smo se, ne želimo da se oslanjamo na roditelja, hajmo nešto uraditi sami. Ja uvijek sam nekako razmišljao, Bože dragi, kako ljudi koji imaju jesti, ne znam, i koji imaju gdje prespavati, da ne mogu sebi zaraditi nekako, da odu nešto, da se raspitaju, da uradi, da zarade sebi dnevnicu, ali isključivo ne žele da imaju svi mi želimo nekakvu fotelju, da 8 sati radimo, ali to treba doći postepeno do toga. Naravno, treba proći mnoge stvari da bi došli sutra, ok, ja sam sad direktor, ja sam šef, ne može se preko noći, ali izgleda mi imamo neku tu politiku usađenu u glavu, da li to od malena kad te pitaju šta će biti, kaže hoću da budem doktor, hoću da budem direktor, pa to ostane. Pa ja mislim da ima danas mnogo veći broj mladih ljudi koji se obrazuju nego što je to bilo ranije, bar se meni tako čini. I ti ljudi ulaže i novac i vrijeme u svoje obrazovanje i trude se da nešto postignu u životu i normalno je da će oni očekivati kasnije da dobiju posao u svojoj struci. Znači, međutim, takva je neka sredina, takvo je neko okruženje, znači da ljudi su tim nekim sa socijalne strane pritisnuti time da upisuju fakultet koji se nalazi u njihovom gradu, recimo, ili koji im je blizu, ili koji je jeftiniji. I onda mnogi od njih, znači, uopšte ne izaberu ono što žele, a pogotovo nemaju mogućnost da razmišljaju o tome šta je to deficitarno u svemu tome i zbog čega će prije naći posao. Mislim da nekako svi ljudi treba da slijede svoje snove, jer ja kada se nađem u situaciji da mislim da sam okružena nekim zidovima i da ne znam kako dalje, vratim se na to kako sam sretna zapravo dok radim ovo što radim. I nekako iz te sreće proizilazi moje zadovoljstvo i želja nekako da se bavim tim poslom. I danas, barem u Bosni i Hercegovini, je jako malo ljudi koji imaju privilegiju da se bave poslom koji vole. Da slobodna budem, to žurim, da od očeve stege ne poludim, gdje god da pođem, na ovu dvojicu nadođem, da mi je živjet po svome, da letim slobodna ko ptica. Bosna i Hercegovina je pronašla način kako da se nosi sa nezaposlenošću mladih ljudi. Pitate se kako? Pomoću definicije. Po definiciji, nezaposlene su one osobe koje su starije od 16 godina, sposobne i voljne raditi i aktivno traže posao, ali su bez posla. Mladi u Bosni i Hercegovini su osobe u dobi od 15 do 30 godina.
Dakle, za koju godinu po definiciji neću više biti mlad i nezaposlen, već samo nezaposlen. Bitno je naći posao i bitno je živjeti, nego baviti se nečim što volim. Mislim da je to davno prestalo biti važno. Želim da upišem nešto što volim, ali svi mi govore upiši nešto gdje ćeš imati perspektivu, gdje ćeš imati posla, gdje ćeš biti dobro materijalno situirana. Ima i oni koji se odlučuju za neke druge fakultete zato što misli da neće sutra moći da hrani djecu. Nekako shvatite sa našom državom i sa samim obrazovnim sistemom takvim kakav jeste, da ne možete dobiti uvijek onaj posao koji želite da budete sretni, a pod srećom podrazumijevam novac. Zašto mladi nisu zaposleni? Možda je to problem obrazovnog sistema također, zato što evo, razgovarat ćete sa svim mojim vršnjacima i svi oni će vam ponuditi, ne znam, 4 fakulteta koja bi voljeli da upišu. Sve se to svodi na isto. Sve ono što ja volim i čime bih htjela da se bavim u razgovoru sa svojim roditeljima i općenito što sam razmišljala, smatram da nije dovoljno dobro da bi ovdje imala neku budućnost, jel? Dakle, ono što volim ne bi se isplatilo u životu. Tako da ću vjerojatno morati nešto izabrati što bi mogla podnositi, a i doći mi dobro u budućnosti.